ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, худмонаматон нигаҳбон боша. ана бародаро як ҷои кор шудагиян, як кас дани акива, як где-то 15 нафар да. Ма да телефон чим кардиян равон мекунам. Ана мемонам шон запса гӯш кунин, чӣ гапай, чӣ гап нестай, чӣ хели корай, ҳама тарафа. Ана шумохтон бинаш. خیلی برادر انشالله که بچه نغزه بچه خوبه. یک 15-20 نفر دیگر را گفته بود روانشون کم آنها رفتن کار کستن سازن اونجا که یک هفته پس سومشون نمیتن مقصد یک اسکلت کار میکنن یا خودشون آنها سومشون نمیتن. خیلی جو همه 100% همه نغزه انشالله خیلی بچه خودش گفت زیسته. یک ما از برای الله باورش کردیم خیلی فهمیدیم که مقصد یکم کاری خصوصی نباشه با نه خودت پرابلم سازد کنه نموده پرابلم سازد کنه کنی از برای الله خیلی مرد گفته است که ما از برای الله میکنیم پروسه خیلی بچه ها بیکاران باشه شینوسو همین تاجی که خدمت باشه بگیریمش نغزه با همون خاطر برداره اگر کامی داد لازم باشه در کامی در کار باشه مرحمت من نامرو را در تور میمونم زنگ بزنین بپرسین که مقصد چی کاره چی کار هسته نیسته چی کار کردن در کار همه شا میفهمین. از من میمونم گلاسوی را گوش کنین بعد در یک باره دیگه صحبت میکنیم برادرو. التماس نه که همیران گوش کنین اما تای کامنتاریا در بنویسم که همه ویدیو را ما بکنم یا که نکنم. التماس ایده انا چیش آمده حتما ضرور است. از برای خدا این کارش باشه برادران. اوزی حضرت جان نمره اما آدمی که قبولشون میکنه از نمره اما خیلی نه هم آدمای آمدگی مثال نکار رفته سای خدا را شکر با اگر نگ سای خدا را شکر با اگر نگر اوای برای یوتیوب ده با یا جای دیگه در مسکو در کار اوستا فقط در کار به دکمن انا میدونی перегородка و شکاتورش پاکیلوفکا چورنوای زدن در کار объекти کلونه همین 12-13 نفر هم باشن 15 نفر هم باشن میشوه امور یا وای کشرینر یا 12-13 و 15 نفر هم باشه و انا دوما برداشتگی هم перегородка برداشتن در کار перегородка و شکاتورکا هم چورنوای زدن در کار پاکیلوفکا همش من خودم اینجا در میستول ریگرافکا کدستم میشول اول اینجا دم با آدم گاو میزنه ما خدا خواهد اما یا میبرامدی ردنو جان یا 15 نفرم تا 15 نفر باشه میشه و اوستا باشنده مثال перегородка زدن در کار کلاتکا شکاتورکا перегородка شپاکیلوفکا یا ایسی میبرامدی ردنو جان یکم آدمای بیکار مثال اوستا باشه با خوب ایده هم اوستا باشن مثال خیلی کنیم تشه با پاسوب میگیریم اما اوستا باشم با خوبای پلی خوب میتیا گارانتیش کته انشالله هم آدم خدی زنگ زد که میگه خدی را بگیریم اما را 15 نفر باشه با بهترین بشوده همه اوستا باشم перегородка هم چورنوای میزنن دوم برداشتگه محکم های پولنی کوری درنی همه перегородка شکاتورکا شپاکیلوفکا همین نوایش چورنوای شایبو چیستا باشم میشولا کوری پستیانی هم باشه یا بریگاد 15 نفر و خودم ریگرافکا کردم میگم کوری پاست یعنی انشالله یگان چی حقشون در کنه پروس هم یک کار در جوابشون کنم کار کنن سوم کار کنن هم داخم دعا کنن رحمت بگم بسته انشالله که هم جوانمشون کار کنن خیلی خیلی برادرها شما خودتون دیدین شنویدین مثال برادرم برادر نغزه بسیار بچه خوبه برای چند بار خدمت کردیه بچه کار بود کنه سازه انشالله ماشالله. بعد یک چیز دیگه برادرها دیروز یک برادر اومد با خونه ما خودی که ای پدالس کمادو در پدال زندگی میکرم دسته انا او برادر
инвалид бародаро, ами тобакам худованд ҳеҷ каса ба ин дард дучор накуна, баъд дар авария ғалти давдастай, ами миёнаш сеҷо шикастагиай, по кор намекуна. Рости гап чанд бор мода муроҷиат кард ки ҳамин хел ман хостам гуфтам бибинамад ки ай пеш ки худаш омад ба пеши мара, хай ман дар ҳақиқатан дидамаш, бовар ку ман фикр мекунем ки ҳамон одам болои мо ҳақ дорад ки мақсад мегӯяд ки кӯмак кунем. Ман онро худам дидамаш ку бовар ку натонистам худман қапида. бовар мекунем хай ман ай дастам меомагира мекунам, ман инсонам, ман шири одам хӯрдагиам, не ки ба як маҳ намешава бародаро. Агар ки кадомед ки бихоҳен, мисол ҳамо бародар қади гап задан, марҳамат, номрои мара медонен, ман занг номрошам метамад, ина гап занен, бибиненш ки ҳам бародар дар чӣ ҳолате, дар чӣ состояние. ман ҳама тарафа хитон бибиненш, бисанҷен, ина бихоҳен, барен ай пеш хабараш бигирен, ҳамо бародар 10 сол шед дар ми беморӣ дучор шудагиай. тамоми блогерда гуфт ман шикоят кардагиам, гуфтагиам, арзе шикоят кардагиам, ҳеҷ комуш ба кала гирифтагӣ нест. вай бародар мегӯяд изо мекашам, худма ишон мутам. ай кадомед ки мехоҳӣ киштоби дастканална бифаҳмӣ дар бораи ҳамо бародар, метавонӣ ки мара занг бизанӣ, ман мегӯмад ки сабаби изои ҳамо дар чиай, дар чӣ ҳаст нест. ба ҳамон хотир бародаро ман мегӯм ку тобакам худо ҳеҷ каса худованд ишон ната. мара динам омад ба ҳамҷара, дина шав буд. ман ҳам одама ба номи аллоҳ ҳуҷ кардагим, ҳамхеле гирифтаги хона овардагиам, бо ҳуҷ кардагӣ бурдагӣ дар мошин савор кардагим, вардаг рафтагиай. мо просто шиштем як 2-3 соат мехел суҳбат кему, ужин кему. мехел агар желанетон боша бародаро, бинависен ҳам тай комментарияда ки што ман чӣ кор кунам бародара ёрдам кан дар кор, дастгирӣ кан дар кор. агар бихоҳенш дидан, ман номроша лобоитта метам бародаро, ина занг бизанем, суҳбат кунем. ман ҳаёт дар мин қадар фаҳмидам ки бародаро ҳамон хел шахсора бояд дастгирӣ кунем. шахсора ба номи аллоҳ дар хонаш ҳатто гап зад ки дамиҷа квартира мешина, рӯзи душанбе бояд сираш кунанд ай квартира. ами чӣ ҷои чиша бояд биброранш. чандин кас намега муроҷиат кам нашид, кроми диловар сафар, ҳамун диловар сафар, ана диловар сафар ҳамира медона. ҳамун чӣ ёрдамаш кардагиай. дига парвиз лавои тишта занг задагиай, гап задагиай, даже қадиш гап задагӣ нестанд. аммо диспетчерш меган чӣ меган, қатъи ҳам бо мега гап задагиам, ана баронш қатъи, яъне ҳамаш қатъи, ягонаташ қадиш гап задагӣ нестанд. ба ҳамон хотир бародаро бибинен ҳамин бародара ку ба номи аллоҳ қасам, ман ҳамин ҷавоб метам гап нахел ай чишмотон об мереза. ман рости гап омаҳаббат хай гуфтамаш ки бародар ишонати хитан намешава, ман намедонам чӣ кор кунам. бояд ишон ти чтобы доказаться, мардум бибина ки чӣ гап ҳаст, чӣ гап нест. як калимае ки ҳамон гап ба мо одам мара гуфт, мара дар дил мондагиай. пой ба торат шиштагиам, ман дар ҳаққи ҳамон одам ҳамон қадр дуо кардагиам, даст вардоштагӣ ба худованд дуо кардагиам ки шумо худованд роҳи ҳамира мара ишон мута ки мо ҳамира ёрдамаш кунем. ман фикр мекунам ки мақсад дар ютуб набинанаш ира чӣ хел мара боварам мекунанд. ҳамин маиб ҳамон қадар маиб мешава, одам бемор ҳамон қадар мешава. хай ки гап занен хитон бародаро, бо мебиненш ки дар чӣ ҳолатае, дар чӣ состояние. ман номрошона 100 ҷони худо метунтон. мара ҳатто занг бизанен, ман худа мегӯм ки ҳам бародар барои чӣ намехоҳад дар ютуб беиста. ман ҳамаша мегӯмтон, дастканална ман мефаҳмонтон. бо бихоҳен қатиш занг бизанен, гап занен, ҷоша бигирен, ина барен бибиненаш. баъд мегатон ки ман кадом одамодаш арзи шикоят кардагиам.
ҳама худа мегуфта дастай ба ҳамун хотир чанд қариб боша хеле ки аз дастум биёен ё ки бихоҳем дар ҳаққаш дуо кунем. ҳарам қа мегӯм ку бародарам, ман рости гап дидамаш, намедонем дигар чӣ бигӯм. илтимос аз барои Аллоҳ бинависонен ҳаминҷа ки ман чӣ кор кунам, ман чӣ кор кардан ман намефаҳмам. барое ки чӣ хел бигӯм, шумо бародарои маен, ман бародарои шумоям. шумо мара иншоаллоҳ ба хости Аллоҳ бовар мекунен, ман ҳамаи шуморо бовар мекунам, ҳамата ҳурмат мекунам. ба ҳамон хотир совети шумо мода дар корае ки ман шутоби чӣ кор кунам. советона бигӯем ки ман чӣ кор кунам дар ҳамин ҳолат. ман ҳамин ҳолата ғалдагим намедонам ки чӣ кор кунам. ман ҳамин комментарията ҳамаша мехонам, ҳамин видеое ки мепартовам ҳамаша мехонамаш. и шуморо ждат мекунам маненитона ки чӣ дорем, чӣ мақсад дорем, чӣ мақсад надорем. худованд нигаҳбонтон бошад. дар ҳақ ман дуо кунем, дар ҳаққи бародар дуо кунем. мо дар ҳаққи шумо дуо кунем. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. ана бародаро як ҷои кор шудагиян, як кас да не аква, як где-то 15 нафар да. ма да телефон чим кардиян равон мекунам. ана мемонам шумо запса гӯш кунин, чӣ гапай, чӣ гап нестай, чӣ хели корай, ҳама тарафа ана шумохтон бинаш. хай бародар иншоаллоҳ ки бачаи нағзай, бачаи хубай. як 15-20 нафари дигара гуфта буд равоншон кем. ана рафтан кор кистан созан уҷа ка як ҳафта пас сумошон наметан. мақсад як склада кор мекунан ё худшон ана сумошон наметан. ана хай ҷоҳо ҳама 100% ҳама нағзай иншоаллоҳ. хай бача худаш гап зестай. як мо аз барои Аллоҳ бовараш кардем, хай бо фаҳмодем ки мақсад ягон кори хусусӣ набоша, бо на худат проблема создавад кун, на мода проблема создавад кун. мекунӣ аз барои Аллоҳ. хай марда гуфтеса ки ман аз барои Аллоҳ мекунам, просто хай бачаҳо бекоранд боша, шиносо ҳамин тоҷики хидмат боша бигиремаш нағзай. ба ҳамон хотир бародаро, агар комидат лозим боша, дар комид дар кор боша, марҳамат ман номероро дар тор мемонам. занг бизанед бипурсен ки мақсад чӣ корай, чӣ кор ҳастай нестай, чӣ кор кардан дар кор, ҳамаша мефаҳмем. оз ман мемонам галасавоёра гӯш кунен. баъд дар як бораи дигар суҳбат мекунем бародаро. илтимос не ки ҳамирани гӯш кунем, аммо тай комментарията бинависонем ки ҳамин видеоро ман бикунам ё ки накунам. илтимос эд ана чии шумо мода ҳатман зарур аст. аз барои худо имконатш боша бародаро. ози ҳазратҷон номерои ҳамо одаме ки қабулшон мекунад, оз номерои ҳаморо хай наҳо ҳамо одамои омадагӣ мисол на кор рафтеастай, худоро шукр бо агар худоро шукр бо агар нагар явай барои ютуб да бо як ҷои дига дар Москва да дар корай усто фақат дар кор бе документ. ана медони перегородкаву шкатуру шпаклёвка чорнавой задан дар кор як объекти калонай. ҳами як 12-13 нафарам бошам, 15 нафарам бошам мешава. ҳамура як вай кишеринар як 12-13 ва 15 нафарам боша ва ана дома бардоштагиам перегородка бардоштан дар кор. перегородкаву шкатуркам чорнавой задан дар кор, шпаклёвка ҳамаш. ман худам иҷада мисол регировка кардестам, иншоалло оли иҷадам бо одам гав мезанем мо худо хоҳад. аммо я мебуромади радноҷон я 15 нафарам то 15 нафар боша мешава усто бошанда мисол перегородка задан дар кор, кладка, шкатурка, перегородка, шпаклёвка. я иси мебуромади радноҷон ягон одамои бекор мисол усто боша бо хуб айда ам усто бошан мисол хаята нимташа ба подсобник мегирем. аммо усто бошам бо хубай пули хуб метия гарантиш кате иншаллоҳ. одами худи занг зад ки мега худиёра бигирем. амура
15 нафар боша бо беҳтарин мешавада. ҳамин уста бошам перегародкам чорнавой мезананд дом бардоштаге маҳкамай полни кори древни ҳамин перегородка шкатурка шпаклёвка ҳамин ва чорнавой шайбо чистовойшам иншолло кори постоянӣ ҳамин боша я бригада 15 нафар вақтам регулировка кардан мегирем кори постоянӣ иншалло ягон чи ҳақшон дар кор нест просто ҳамин як кор ҷобаҷошон кунам кор кунан сум кор кунан ҳам да ҳақам дуо кунан раҳмат бигам бастай иншолло ки ҳам ҷармонамшон кор кунам. خیلی خیلی برادرها شما خودتون دیدین شنویدین مثال برادرم برادر نغزه بسیار بچه خوبه برای چند بار خدمت کرده بچه کار بود کنه سوزه انشالله ماشاءالله. بعد یک چیز دیگه برادرها دیروز یک برادر اومد با خونه ما خدی که ای پدالس که اومد و پدالس زندگی میکرم دسته انا او برادر این ولی تای برادر ها امی توبه کم خداوند هیچ کس باید در دچار نکنه باید در آوار یا غلطی در دسته امی میونش سجا شکستگی ای پا کار نمیکنه راستی چند بار مادم مراجعت کرد که همه خیل من خواستم گفتم ببینم که ای پیش کی خودش اومد و پیش مرا خیلی من در حقیقتا دیدمش باور که من فکر میکنم که هم آدم بالای ما حق داره که مقصد بگه که کمک کنین من هم را خودم دیدمش که باور که نتونستم خدمت قبیدم باور میکنین خیلی من دستم میام اگر میکنم من انسانم من شیری آدم خوردگیم یکی با یک ماه نمیشه برادر اگر که کدامید که بخواین مثال همه برادر خدی گپ زدن مرحمت نمروی مرا میدونین من زنگ نمروشم میتونید اینا گپ زنین ببینین که هم برادر در چی حالته در چی سستیانیه من همه طرفا خودتون ببینینش بسنجین اینا بخواین برین ای پیش خبرش بگیرین همه برادر 10 سال شد در می بیماری دچار شدگی تمام بلاگرده گفت ما شکایت کردیم گفتگیم عرض شکایت کردیم هیچ کمش با کلا گرفتگی نیست و برادر میگه ایزا میکشم خدمت ایشان متم ای کدامید که میخواهی که بی دست کانال نبفهمی در باره اما برادر میتونی که من زنگ بزنی من میگم که سبب ایزای امو در چی هست نیست به همون خاطر برادرها من میگم که توبه کم خدا هیچ کس خداوند نشان نده مرا دین محمد به همجره دین شاو بود من مودم به نام الله هوچ کردیم هم خیلی گرفتگی خونه آوردگیم با هوچ کردگی بردگی در ماشین سوار کردیم آورده گرفتگی و پروسه شیشتیم یک 2-3 ساعت دم خیلی صحبت کردیم اوژن کردیم میخیل اگر ژیلانتون باشه برادران بنویسین هم تای کمیتر دکش تو ما چیکار کنم برادر یوردم کاندر کو دستگیری کاندر کو اگر بخواینش دیدن من نمروشا لوبویت تا میتونم برادر اینا زنگ بزنین صحبت کنین من حیات دمین قدر فهمیدم که برادر همون خیلی شخصا را باید دستگیری کنیم خیلی شخصا را به نام الله در خونش حتی گپ زد که دمیجا کارتیران میشینه روز دوشنبه باید سرش کنن ای کوارتیران همین چیزایی چیه باید ببرنش چندین کس نمیگم مراجعت کم نشید کرامی دیلوار سفر همون دیلوار سفر انا دیلوار سفر همیرا میدونم همون چی اردامش که اگیه دیگه پرویز لویچ زنگ زاگیه گپ زاگیه داجه قدیش گپ زاگی نیستن اما دیسپیچرش میگن چی میگن قطعی هم میگه گپ زاگیم انا بارونش خطیانی همش خطیانی یگونتش خدیش گپ زاگی نیستن با هم خاطر برادرها ببینین همین برادر کو به نام الله خسم من نمی جواب میتون گپ نخل های چشمتون او میریزن
ман амрӯзи гап о муҳаббат хай гуфтамш ки бародар ишонати хитан намешава, ман намедонам чӣ кор кунам. Бояд ишомти чтобы доказаться мардам бибина ки чӣ гап ҳаст чӣ гап нест. Як калимае ки ҳамун гап ҳамун одам мара гуфт мара дар дил мондагиай. Пой ба торат шиштагиам. Ман дар ҳаққи ҳамун одам ҳамон қадр дуо кардем. Даст вардоштагӣ ба Худованд дуо кардем ки шумо Худованд роҳи амира мара ишон мета ки мо амира ёрдамаш кунем. Барои ман фикр мекунем ки мақсад дар ютуб набинанашира чӣ хел мара бовар мекунанд. Ҳамин маиб ҳамун қадар маиб мешава. Одам бемор ҳамун қадар мешава. хай ки гап занен хитон бародаро, бо мебиненш ки дар чӣ ҳолатай, дар чӣ состояние. Ман номрӯшона 100 ҷони худо метунтон. Мара ҳатто занг бизанен, ман хида мегӯм ки ҳам бародар барои чӣ намехоҳад дар ютуб биста. Ман ҳамаша мегӯмтон, дастканал нама мефаҳмонтон. Бо бихоҳен қатиш занг бизанен, гап занен, ҷоша бигирен, ина барен бибиненаш. Баъд мегатон ки ман кадом одамодаш арзу шикоят кардем. ҳама хида мегуфтам дастай. Ба ҳамун хотир чанд қарибоша чӣ хеле ки аз дастам биёян, ё ки бихоҳен дар ҳаққаш дуо кунен. Арам қа мегӯм ку бародарам, ман рости гап дидамаш. Намедонем дига чӣ бигӯм. Илтимос аз барои Аллоҳ бинависонен ҳаминҷа ки ман чӣ кор кунам, ман чӣ кор кардан ман намефаҳмам. Барое ки чӣ хел бигӯм, шумо бародарои маен, ман бародарои шумоям. Шумо мара иншоаллоҳ ба хости Аллоҳ бовар мекунен. Ман ҳамаи шуморо бовар мекунам, ҳамата ҳурмат мекунам. Ба ҳамун хотир совети шумо мода дар корае ки ман шутоби чӣ кор кунам. Советона бигӯен ки ман чӣ кор кунам дар ҳамин ҳолат. Ман ҳамин ҳолата ғалдагим намедонам ки чӣ кор кунам. Ман ҳамин комментарията ҳамаша мехонам. Ҳамин видеое ки мепартонам ҳамаша мехонамаш. И шуморо ждад мекунам менетона ки чӣ дорен, чӣ мақсад дорен, чӣ мақсад надорен. Худованд нигаҳбонтон бошад. дар ҳақ ман дуо кунед, дар ҳаққи бародар дуо кунед. мо дар ҳаққи шумо дуо кунем. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад.